Kin bagilayo ia ka approval na ka Party High Command na Honorable President Jong ka National People's Party ngakwa ban petip abi ba ngakwa ban penah dan ngapor ya ki candidate MP jungi na kabentakan ka election MP ka Banserlong hawa araja aku sa ka banengkong na kasilong parliamentary constituency ka parti kalarai ban penyen ya i Dr. Amprin Lendong i balong i MLA badu i minister nanta nampo tura parliamentary constituency ngilarai ban penyen biang ya i Mrs. Agatha Kesama i badai i sitting MP Jong ka parti ke Jong nak kadau ngasumbaban tim syapi kenang ba kipat ba jok kini ki atli ka siru kin tip ya kini ki official candidate ki Jong